But that wedding was so nice. Everything was on point. Just I enjoyed every little bit of it. Even though I didn't eat anything. Yo, I feel like, I feel. You feel, I feel. Did you buy them a present though? Yes, I bought them an iPhone 13 Pro, both of them, the groom and the bride, and I gave them $5,000 and also a mattress and a kettle. Yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Go leng tate mogolo? Go corona, no ring. Ke bona o tenegile. Nya, kana ke a re motho re mo godisitse, ne re mo thapisa, re mo thakolangga. A ba ya o nyala monna ela o ka reng kgodisi. Kana ke ra kurukula bona monna mogolo o kana ka nnela a ga isa monyedi ka bonte. Kana le go ja garaja ke raka mme ruri. Ao, ntse go to jile plate tse 4. Aye, four a se sepe. Ebile o ba reketse presente mme. A o ba reketse presente. Presenteng, my presence is a present. Ko re nna ke bone gore tshwanetse e be re le kwa lenyalong e be o ka re ko happy birthday ya ga SpongeBob wa ntshwara ga ke bate go thelele ko ile ko le ene e tsa banyadi no ka se ko e tlhaloganye ko le ka nna o ka e lengwala ba nnela ba lesa nka bo ba lesa